Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 17. Ngarod, agbasol ti tao adi mga ramid iti nainbag nga ammuna amasapol nga aramiden na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Leia! Leia! Umayan, ma'am. Apay ka di, ma'am. Apa yan nagbayag ka sumungbat? Tulong ka di, ha? Ikwa, ma'am. Pasensya ka yun. Ipalpalpas ko lang amin di daldalosak ijay likod. Numa minsan, no ay ayabad ka, sumungbat ka dakos. Madam. Pasensyaan daklat ako man. Ala, pakibagam kin ni Dayan, at danas kan apapanan tayo inton bigat. Insapsapak ngay bakan, tamangan numalipatak. Madam. Di na imbaga no sa dino ti papanan tayo? Saan mat? Kasta ka di? Damaga ko mang agpupudot mat ngamin. O di dya kundi namdamag. Ay, una yun. Maamuan tanto lataa, inton bigat no kasano manang. Basta agsagana ta. Di namat imbaga, do sa dino abanda ti papanan tayo. Kanoan niya ti gagaraan tayo ijay. Wen nga rod manang. Basta aguli magtalatan. Kat surutan ta ti anyaman nga ibagana. Wan, amigo, paumay kamin. Kadwak dagitidwa nga ibagbagakan ka. At sigurado, maragsakan ka lakit di. Apaman na makita mi na. Data adwa ti dakdakamata na iti kasarsarita na iti cellphone. Areglado. Wen nga rod. Anya nga ta ti pagsarsaritaan da. Bye. Amigo, at tuyan dagitiing karikan ka. Amiga, pastra kam ida ditoy. Agpay sagana akan ni ikoy, ti pagsasangwan tayo makan. Alaya, Dayan, umay kayo. Sumrag tayo di taunag. Wan, madam. Ikoy, Apay ka di, boss. may sagana ka man ti merienda. Yagunto ditoy. Matungpal, boss. Pagtugaw mo mida, amiga. Pangururayan tayo ti merienda ngayon pasagana kan ikoy. Gayam. Mabalin ka di amamuan, noon niya nagiti manadayawan na ka diyo. Siyak ni Dayan, sir. Siyakmat ni Leia, sir. Kasta ka di. Katsakmat ni Mauro. Tinang tulong ka ni amiga Chulanda. Iso ngay masinson ti biyag na. Pudno timbaga ni amigo Mauro. Iso ngamin kat nasing patataw. Managtulong ti kayat ko asawan. Kat awan ti rong mga pagdalagan nyo kan ko na. Dayjayan, pimanawan ti amo ta. Apaman ana itulod na ta di ti balay na. Manang Dayan. Manang, awan ka di sa bali amadlaw mo? Maipapanitian niya. Di pa nang isurot ka data ni Madam Chulanda iti balay day kunana nga amigo na. Ti agnagan iti Mauro. Isu kano tinang tulong kan kwa na. Isu asim maya at ibiyag na. Ay na, kaslang arod mabutel nga kon Leia. Adda ngamin panagduadwak iti kasdi nga imbaga na itay. Uray siya nga rod. Ngam, agpaliiw talaangan. Katnaskan nga agan na ta, tanarigatan. At tuyen ti Jesmil, kas pagyaman ko iti panangtungpal mo iti saritaan ta. Awalan yaman na, amigo. Agsubsubali taklang iti dakkel apanang tulong mo kanyak iti negosyo. Kano kasano ak anakabalay iti dakkel. Kan naglawa pa'y. Iso arumbang laeng ang makatulong akmat. Babaan iti panang paduras mo iti negosyo. Mala sa anak nga rudan nga agbayag, amigo. Mapanakon. Sige lang, amiga. Napanan ti loka. Talaga arupat kwarta.
Nga malas na lang, tasan ngag na nayon, di kinaragsak na. Di nalaam mo. Kalpasan ti amin, babawiyak matlang ti impagarup na nga intultulong ko kinkuana. Subyak to matlang kinkuana ti solar, kandak kalabalaya pinatakder na, agraman na iti inaramat na iti negosyo na. Kat no di na kayat. Amunan no anya ti sumaruno ang mapasamak kinkuana. Nasayat mo't amigo, tanakalagip ka pimasyar dito'y balay. Una piga, awat pa nga minuray na patanggal si kaswa kita. Ungayam, ayan ka din iti dua ababaunem. Anong sa akin iti pakakumikumanda? Kwa amigo, ay mabit lang tapagsaganaak ida iti makanapagsangwanta. Okay, sikati makam mo, amiga. Nalpas maten asinibugan mi kanimanang dayan dagiti mulmula. Medyo nalawan tumot ngamin. Kat amangan ngamin no jak malpas adagos. Kat ni, pimiksan ti darang ti init. Ay, agyaman naklangan. Tatinulungan nak ni manang dayan. Isarunok maten asibugan dagiti mas masetas. Nagagat ka nagsibog ka dagiti masetas sa ading. Ha? Kan mabalin ka di amamuan tinagan mo. Di mo tao da ito ni Mauro. Apay nga tanga imay dito eh. Agpasimpli aklang. Si kamot gayam manong. Siyak gayam ni Leia. Leia gayam tinagan mo. Syakmat ni Ikoy. Mabalin ka di amamuan no titawan mo. 24, manong. 30 mo titawan ko. Ngam, oray din ako nawagan iti manong. Awagan naklatan itinagan ko. Ikoy ko namlatan. O sige, nukasta ti kayat mo, Ikoy. Pimanong manan ti amo ta. Si Maron no apimanaw, apaman anak kapanaw day di ang Mauro, ganti tao na. Wan manang, kat iko'y gayam tinagan ti lalaki akad kadwana. Kasta ka di? Naimbag man ta nakiamamukan ka. Nasiputak ngamin nga iti ayan mo ti tinurong na, sakbay asimrek dito'y balay. Wan manang, mapanla siguro agpaangin. Naira na anakita na, iso nga imasidag. Nakiamam mo matan. Kat, anya nga'y matagitimbag bagbaganakan ka. Awan pa'y matkit di onay ti nagsarsaritaan mi Inayaban ti amo na, sada pimanaw matlaeng. Bayan talaeng. Tapno ada pamuspusan ta amang doktal, no anya talaga ti panggap ti amo ta, kanday jay ang Mauro. Ikoy, kas may sa karagiti taltal kag ataok. Anyaman ang karaw ko, awan ko ma. Teoraya sino apang ibagamuan? Matungpal, boss. Iti kanito ang mabuking ti panggap po, iti dahi ti Atsulanda. Amuhon, no sino tinangibutak-tak iti plano. Nalawag? Uwan, boss. Nalawag. O anya, kanayon samutan ti panagtintinawag yu iti dahi nga Ikoy. Wan manang, bayam, bareng makaala ta iti impormasyon, maipapan iti boss na, kan ti amo ta. Iso lang ti amo ka makatulong kada ta. Ay na, siyak ti mabutbutang iti day ti amapaspasamak, Leia. Nasaysaya at salaang no pumanaw tan. Talaga akabutbutang manang, nga maganos talaang, aginggat awan pa'y natakwatan ta. Rabiin, madam. Di kay pa'y mapanagina na? Saan pa'y, Leia? Sa anak pa'y ngamin ang makaturong. Umuna kalatan nga aginan. Gaputayin ton bigat. Ado pa'y tinaskan nga aramidan nyo adwa. Madam, adala ko madamaga kada kayo. May papanitian niya, Leia. Madam, asino ka di at talaga day di Mauro? Ganapay nga insurod da kami adwa ka ni Manang Dayan iti mansyon na.
Tapay. Adda ka di pagdwa-dwa. Ay, awan mo't kit di, madam. Nadamag ko laang mata. Awanan bibiyang mo. Babawnan ka lang. Katnoan niya ti paramid ko agtong palkalatan. Katawan karbangam amang supyat iti anyaman nga aramidak, ha? Anya, kasta ti panggap ti amom, iti amom eh. Wala ket binili nakpayasan ko nga ibagbagay ti oray siya sino ti kasya plano na. Ay, kasta gayam. Wala ket siputan nyo kumatiamo yo. Tama nga no agdardarasodos ket agpaggat ti biyag na. Uwan ikoy. Ket agyaman iti dayta nga impakaamom. Sige lang, Laya. Putdentan ti saritaan ta. Anad to yun ti amok. Andagaan papanan mi. Sige lang ikoy. Bye. Kunakon ket. Dakas at talaga at tao day di amauro. Katimot amom eh. Talken na launay day jay. Gapulang iti silang tipirak. Da kami paikid din ti aramaten na. Tapno lang adda pang subad na iti di namot ammo apagpagadan namot laang. Delikado nga ron no kasta. Iso a pumanaw talaangan. Tapno di ta mairaman, Leia. Talaga apumanaw ta. Ta santa mo't nga imay ditoy. Tapno isabata ti biyag ta manang. Gaputa dakas ti amo ta. Ngam, santa pa'y apumanaw. Aginggat kastoy ti sasaaden na. Kasano nga ron itan? Anya ti aramidang ta? Kasaritak ni madam. Tapno anadan na day di amauro. Kano di na kaya ti dumgag, ay makamumot ta na. Sa bagay mo't ket di Uray dakas ti panggap na kadata. Ipakita talata nga adda pa nang isakit taken kwa na. Husto ka, manang. Madam, anadan nyo kumaday di amauro, gaputa dakas day di atao. Anya, amum ka di ti sasawam, Leia. Kanaapay kuma, kanagsaya at kanyak na tao. Isuasi ka, saan atila sasawam? Samaysa, asino ka kuma, tapno ibagam ti kasta? Ibagbagak laang tipudno, madam. Adda dakas apanggap day di atao, kontra ka na kayo. Sino kumaday di apapaunan? Kan anya kumati amun. Eden to akatulong lang. Syakit din di bagbagan na. Saan amabalin nga dat sabali na turturay ngam iti siya? Angam, kasla itay payday ta ako siya amang sarsaruno kanyak. Tinasayahat, partakak pa'y tagpataray, tapno mayaw awan ko day takot siya. Anya day jay, kaslad na nagkuti itilikutak. Kaya't ka di asawan na ito'y. Saan lang asyak kada iti unag? Kasano ko ma? Mati makitak iti sarming. At daigam na ako, Chilyo. Intutok nan ititungan ko. Aseno ka? Kan napay nga daigam mo ako, Chilyo. Kat intutok mo kanyak. Pangasim, di na kumadangran. Ala, isardeng mo tilugan. Kat lumugan kay ti kotse amang sarsaron kun ka. Di mo kaya't na ibagsul ko kan katikotsilyo. Sige. Isardeng kon dito iti kotsek. Agtong palakas imbilin mo. Sa dino nga talugar to'y nangyaganda kanyak. Kana sino ti akin aramid iti na ito'y. Dagiti awanan bain. Agbayad da iti nangina, no asino man tinangaramid kanyak iti kastoy. Adda nang ilukat itiri daw dito'y silid ngayan ko. Asino nga taday ta? Kumusta ka namiga, Cholanda? Mauro, amigo. Apay nga da ka dito'y. Siyempre,
Kas, amiga, o may kasarukaran tapno amok nonyat kasasaan mo. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngem panawanan tapno singiran ka. Nga po'y tinagdakkel launay anay tulong ko ken ka, amiga. Anya ti kayat mo asawan, amigo. Di ka maawatan iti da itang ibagbagam. Lading itek, ngem nasken, ngay sublim kanyak amin nga daken ka. Gaputa saan mo mat ako kwa amin nagyay. Manipod solar, ang nakaipatakdaran ti balay, ang raman ti balay. Ken oray pa nagiti amin na nagastos, tapno lang maadan kay ti negosyo. Anya, tiyakla impagarap. May sakagayam adakas a tao. Oops! Di mo sawon kanyak ti kasta, kapag pada talang adakas. Kinurikas ka sa no, napadasam, tirik na ti bumaknang iti uray apagbiit lang. Ha? Anya day chay. Lugan dagiti pulis ti si Mardang. Huwag nagpaiso. Nas ka na makalibasak. Madam, agpakada kamin kada kayo, tagawit kami mutten iti lugar me. Wen, madam, sana bale, tanaispal kayo mutten iti paggad. No kasta. Uwen, madam, idi pa'y lang pumanaw kami kuman. Tasaan kami ngayon may dito itapno lang isarsarak mi ti karadkad me. No diket, inmay kami agbirok iti pagbiyagan mi, madam. Anya. Amuyo, madam, uray marigrigat kami laeng. Uray idadanes da kami dagitikas kada kayo ababak nang. At dalatamot rik nami ang maasi kadagiti mang tagtagibasit kada kami. Kat uray awan nagbanagan tiyo umay mi ditoy, madam. Maragsakan kami lata pumanaw. Gaputa amumi, anakaaramid kami iti nasayaat, iti padami a tao. Kuha. Agyamanak nga rod unay iti kinasayaat yu kanyak. Kat pakawanandak. Gapu iti kinadakas ko kada kayo ababaunan. Ti panggap ko apanangil ako kada kayo iti dayjay amauro. Kastamet iti jak panangipangag iti panangbalaag mo kanyak, Leia. May papan iti dayjay amauro. Inaramid ko lang ti rumbang, madam. Iso ang nagpatulong kami iti pan nakabagi ti lintag. Tapno laang matiliw dayjay amauro. Tano saan? Makabasol kami. Ti kinabak nang ditirabaw ti daga, ket saan ang maala babaan iti dakes awagas. Iti sabali abangir, nagbalin man adakas ti maysa a tao ken ka. Subadam latta iti kinaimbag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.